oficiálny týždeň z mojej prípravy na celý maratón. Dnes je štvrtok, na pláne mám intervalový tréning približne 12 km spolu aj s cooldownom a warm-upom. Mám hodinku do tréningu, mám tu peanut butter jelly toast, takže si to zjem a približne o hodinku mám v pláne vybehnúť. Dobrú chuť. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that. Takže mám po intervaloch. Natáčal som počas tréningu, lebo chcel som sa fokusovať len na ten výkon. Takže išiel som 2,5 km warm-up, 10x400 metrov, medzi každým intervalom 2 minúty jog. Tých 400 metrov som snažil do tempa 3,50. Potom, po tých 10 intervaloch som išiel 4x200 metrov, intervaly, 2 minúty jog medzi každým. Takisto do 3,50 tempa. A nakoniec 3 km warm-up. Dokopy to trvalo hodinu 17 minút, priemerné tempo 5,11 na kilometr a tepy priemerné 162. Vidíme sa zajtra. Zajtra bude zaujímavý deň. Ideme tetovať. Takže máme piatok, akurát sa chystám do štúdia, vypil som kávu a dnes je výnimočný deň, lebo idem si hľadať tetovanie po skoro roku a idem si sám potetovať koleno. Tak mám zmiešané pocity z toho, lebo keď sa tetujem sám, tak funguje tam taká určitá sebareflexia, že nechcem sám sebe ubližovať, je to trošku iné ako keď tetujem iných ľudí. Takže vidíme sa v štúdiu. When I'm rapping just like a big star başka mesela bir kapışacak我的PA 对你是必杀技从土半夜路到意大利马普拉的拉法米利亚我们从地上日到地下要是拿什么跟我屁话 Stop 你的幻想 fuck 你的黑暗从小哈boy I would like pop 你的 type shit 的看来是差不多我的就是我的你永远拿不走帮死老弟可装成了花骨朵麦克风在手里永远都唱不够阿伦你干不你放就是大古董我们的水平你永远都达不到像平常奥斯的瓦克拉大爆了他但这些没有用的阿维奈跟我走 Let's go 这条路真的没尽头，这次放弃他们没理由。Feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I'm down on. Only time you got my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change hoes like clothes, I can get attached. Cause these hoes fight owners like lit matches. I've been feeling really lost, looking all attachments. I don't really go outside cause I hate traffic. I don't wanna go outside, get caught in traffic. Don't wanna go outside, get caught in traffic. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. 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 Nigga really wanna die in the nighttime.
mám 3 hodinky za sebou približne a akurát dofarbujem poslednú časť dizajnu a potom mi ešte ostávajú detaily, tieňovanie. Chcem to spraviť také tenké pavučinky a bude hotovo, ale musím povedať, že je to menej citlivejšie ako som čakal. Čakal som, že to bude brutál a je to celkom v pohode. Najhoršie je ten prvotný vpich a potom si už počas zvyknem na to, takže nie je strašné, som rád. Máme 4 hodiny, začal som o 12:30, mám hotovo konečne, takže 3,5 hodinky práce. Celkovo to bolo menej bolestivé, ako som čakal. Čakal som, že koleno bude brutál, že to nevydržím celé na jednu šupu, ale chvála Bohu som to dal. Som s tým veľmi spokojný, vyzerá to super. Vidíte teraz zábery, takže napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. A chcem vám ešte vysvetliť, čo to vlastne znamená. Znázorňuje to 2024, je to rok, kedy sa narodil môj syn a zhodou okolností je to v tvare srdca. Nebol to zámer, ale tak sa nakoniec podarilo a vyzerá to za mňa super, hodí sa to na to koleno. Už mi tam fakt niečo chýbalo medzi tej krky. Takže dajte vedieť dole, čo si o tom myslíte.